Zašto istezanje nakon treninga? Pa prvo, povećavate fleksibilnost mišića, drugo, poboljšavate rast mišića i treće, smanjujete upale. Ako vam ta 3 razloga nisu dovoljna, prekinite klip odmah. Ovo vas ne zanima. Ali ako vam je kroz glavu prošlo, čekaj, možda ovo meni treba, možda ovaj lik zna šta priča, ostanite samo do kraja. Prema što počnemo sa istezanjem, hoću da vam napomenem jednu vrlo bitnu stvar. A to je da svaki pokret koji vam pokažem u stanju mirovanja treba da provedete 15 do 60 sekundi, jer sve ispod toga je čisto gubljenje vremena. Vi ćete sebe zavarati da ste odradili istezanje, ubedit ćete sebe u to, a u stvari niste. Samo ste gubili vreme i samo ste, ne znam ja, kao istegli mišiće. Zato ljudi, 15 sekundi minimalno, svaki pokret. Krećemo od vrata i trapeza. Druga strana. Zatim, triceps. Druga strana. Nakon tricepsa, biceps. Ruke ispred, glave na gore i probajte da okrenete dlanove unazad. Isto tako, ovako. Dlanove na gore, prsti unazad. To je spalčevi unazad. Idemo rame da istignemo. Stavite ruke ispred. Gurate laktove napred, a dlanove pozadi. Ok. Još jedan način da istignete rame. Zadnje, tačnije. Stavite ruku ispred, zaključate, povučete. Druga strana. Idemo da istignemo polaktice. Učite prste pozadi. Nema ono cimanje, sitno, nego zategnete, zaključate i držite tako 15 sekundi. Druga strana. Idemo leđa. Stavite ruke do sada, podignite gore, opnite se na prste, bukvalno gurate. Drugi način, kao za trapezis, to jest kao za triceps, lapsus, kao za triceps. Hvatite ruku i vučete, istežete bočnu stranu. Druga strana. Bravo. To je bio gornji deo tela. Sad ukratko da vam pokažem kako da dignete donji deo tela. Morat ću da vas malo premestim. Evo ovako. To je to. To. Počinjemo od kvadricepsa. Peta uz dupe, to je uz zadnjice, izvinjavam se. Ako imate zaštitu, ukutite se za nešto pored, ako vam je ravnoteža problem. Dobro. Idemo istražimo zadnju ložu, rašivimo ruke, to je rašivimo noge. Spustamo se do dole. Osjetite zatezanje tu, u zadnjoj loži. Ista ta pozicija, idemo na stranu,
istežemo unutrašnji deo butine. Druga strana. Tako. Ostaju samo švistovi. Evo pokazat ćemo sa strane. Nagnite se napred. I onda bukvalno ostavite petu na zemlji. A istežete list. Stavljate se dole u kolenu. Osjetit ćete istežnje u predalu lista. Prava je to stvar. Meni ovo nakon treninga nogu je neophodno. Jer ne mogu da hodam bez ovoga. Isto. Znači oslanjate se više na ovu nogu koju je pozadi kako bi više istegli list. Pet ide skroz u zemlju. Dobro. To je bilo to. Malo potresite noge, potresite telo malo. I to je bilo to, to je bio kraj treninga. Uradite ovo posle svakog treninga. Vidjet ćete sami da ćete se bolje osjećati. Da će se vaši mišići bolje osjećati i da će vam upale biti manje. To je moj savjet ljudi, a vi kako god hoćete. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Definicija istezanja glasi: svi pokreti kojima se mišići razvlače preko svoje normalne fiziološke dužine koje imaju u stanju mirovanja nazivaju se vežbe istezanja. Prilikom istezanja povećava se protok krvi u mišićima, pri čemu se dostavlja više kiseonika i hranjivih materija i to ubrzava oporavak mišića. Sada, kada znate kako da se zagrejete pre treninga i kako da se istignete posle treninga, ne znam šta čekate. Ajde marš u teretanu! Do sljedećeg klipa ljudi. Ćao se! Zima, zima, e pa štaj, ako je zima nije laf.